کێشەیە کێمبوونا بنزینê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Gelek qerbaliq û kombûna welatiyan li ber benzînxaneyan tê dîtin. Ajovanên teksiyan dibêjin ku ew demek dirêj sekinî dimînin ta got benzînê bi dest bixin û carcaran jî qut dibe û neçar dibin otomobîlên xwe bisekinînin û bêkar bimînin. Krîza heyî ya benzîna erzan e ku berhema wê xwe cihî ye. والله تعداوینا کما کیمانی ام تنگ سرگازیا سکن 2 ساعت 3 ساعت حتی گو ام دادگرن دمینین سر روزا چارا ام تن بازین دادگرن گازیاتا یعنی جانا ام گازیات گرن صبح و نیروا حتی ام گم کرم بامین بنزینی Desteya Sûtemeniyê ya Herêma Cizîrê dibêje ku krîza heyî bi sedema xwesteka zêde li ser maddeya benzînê ye û Sûtemeniya heyî bo hemî rêveberiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê têda beşkirin. Her wiha dide zanîn ku gelek xelk benzînê vedişêrin ji tirsa bihabûnê di rojên bê de. Her wiha qaçaxî jî bo dervî Rojava heye ji ber ku nirxê benzînê li deverê li gorî deverên din erzantir e. هناك يجبر بوهاي وينا أو ثمانية وينا مقارنة بك بحريم سوريا دردوري مرة دولتي جيراني مرة يعني جلك كيما جبو وينا هن قاچاقچي تدا تكرن ديكلا دفرا دا أما دا جي جلك إنسان هنا دخوازن شخارة سربية أساسي سربينا قاچاقچي بكن نهاجي هولدان كيما جديد دراسة جديدة هي جبو ضبط كي رسمي جي دفيا دوري كرن ام كربن ام مشتقات نفطيه هيك بنزين هيك مازوت هيك مواد هنا جبو احتياجات ملط لغوري تخصن بكي هر مالك هر كسايته بكي حقيقه في مادي برنگكي عدالت وري بلاكر نێزی پێنجî ji sedî ji bîrên petrolê li Rojavayê Kurdistanê kar nakin. Ji ber gofirotin kêm e û kargeh û parzûgehên xwecihî ne pêşketîne û benzînê ne di asteka baş de derdixe. Rojane 3 sîtêrên benzînê li benzînxaneyên Qamişlotên belav kirin û li Hesekê 5 sîtêr. Lê xwestek zêde ye û pêwîstî bi pirkirina berhemê heye. Ekrem Salah Kurdistan 24 Qamişlo